Kurenda serikali ndire yagenda nere ere moyare nurio mane no kare Nairobi uyu kasi ni yao uyu oyero koranga tabwa dimanyinga aya ere mna ka Nairobi korora moyare eri bono nakonye kasi yabe iro korora igasi ya chagite mapema mono na muntu tayo gukuro abantu ne dance bari abantu ne dance bari na mebere ite boja kana muntu ko mambera tayo ayabo muna bayini baye ora na wate bayini nande baba sako chamono ka go se mari yako ye jaro kane ayako be kuliko ya kini kia ongera loka na ga ogokwa kwane nesi muna okwana bayo kwane nesi muna okwana iko tata no ene se tigiri moyo Sakaria ne romo jiko konye sa juli se nenda kine ana buya ko moyo bali bande no nyo jiko konya konya bayigire gokwa naro kuruku musungu wono ere nando ko tare ngo karo binde bio kore kana iko aruechera moisonde butuko ima gosenga kia manyinga muanga kara tama iko tare ngo mune sile biye go chaka yo moya ga kare kinene tago cha bono tigante abega kakasungura egesa kukyo mugusi go ikatoche torangira ni mukutano tokwanerane igoro yengane kurukungwa borogi igo nkoigubobe naende na iyeria mariga ekero konyoranga abantu batano kuri familia yemo baitirwe asekerike gotebekana nga no gukagerwa kwa mangana yoborogi engana nere yabeteri tukuri igoro engana yugukumia engane yekerana aje koje tegerera yani ngechaya sana komo mugusi amagoso na bagutoka ase kinyuru oborogi mboro ekiagera no nyankuru e bibilia Simeon omorogi na arengo igoborogi tari bono bwachaka lakini rende igo abantu batano bonsi gaki mbaba barogi nya no monto yo more ngo morogi inki mokuburi gesaku kaitwa ira mabera bagusiba minto ninki gia torogire amangana yakorekanete ritukuri goro na mangana atatekiri kororekana asegesa gukyo mugusi mwarenti robo soku paka asa abana baitu bagasogete na asa abana baitu banyomete kurwa paka bono bakona kuramunga gusi emora barogi ebakona wachecheri wase bagweta ekiagera erieta rianya kaire indikatora ngainie turwasengana bunei oborogi mboro we accept lakini ekero oborogi bwa beirororo einebe sababu yogo itomonto negesa kukiaye gionsi onye nyarebo orengo morogi mbuya no evidence kaka yani naende bona mangana ya manya kubekwa chi TV tani bono kukuminga ninki bono kegendere tinsigi abanya iberombaro porogi mboro ndete yogokana oboibi mboro ndete yogokana these things are there. Lakini is that an excuse really yoko wipe out
the entire family paka abana. Is that the reason? Yani onye no mwibuli orengo morogi einebe sababu mugitira paka abana. Bantu batano same family ka kinya saibu amabira inkayi obwanchani bwagenda gusi kaitu asirerete ka kyabana ba minto abagaka ababa nene mangana ya nakabeiro ayo goitana oboronko babore kakira kin e family yonsi pi igamwa yebe kaliraba the entire family omugusi bone rietali ya tyokire liko tyoka chindoso mangana yani muasali paka bono hani hano montaje kubuli we ati atakwala we ni mukisi kaki omanyete kaka tigante beiga abantu mbare no nyabana togo kwa naiga batatakireti abanda maya nabera abaturi kwanda koroga botuko osina bera abaturi ko minyoka botuko turi gutwa morangu nabera atoke nga turi kuruta chinche lakini ugo kurama bante kenyoro watyokire aino morogi najo bwenerete otarirwe oboro gitari ko minyoka botuko rioka oboro gitari gutwa memerangu botuko rioka abantu bari mu bwate bibiri bya abanyarire ninchere kuri kigungaki. How do we discuss and end this vice? Killing is not a solution. Abantu ngo tore kabare abantu ngo ikabare nabaro bate banga yaya shwari kusi ngotokonire omuntu nabakubo muibi lakini nabego ikenga kinero tore ko tigo buibi ocha kuruwa baringa na arengo muibi na arenge kebago na arengo muiti abantu mbara muibi chibese chiabantu kuruwe byombe bo agento bauti kiero no muntu uri gutuma murango butuko tofauti gani abantu mbarega muri yete chibese chibyombe nani nuwa batanga ni kuita abande nto bauti kiero aye no yogo tebanga aro morogi to bauti kiero bunora abandega igo chandete mokao tari korara nyumba agento bauti kiero no yogo teboro morogi abakungu mora omuchandete abasacha mbari korara nyumba batamire neji baba korara agento bauti kiero no yogo teboro morogi osomuka ke toboro gibuka no utumo murango butuko abantu mara kurigere chinyeni cyo muntu cyoma toba utikero no yayo go chikongentanga no morogi yari abantu mbarega ekara renyare bogo agachire nyomba ekara renyare bogo rire ngombe agukweke ondoko ntoba utikero aye no yogo teboro morogi buna torega kero muntu naro morogi kivyake omuntu nare bwanjita abakungu omuntu nare ere kenyoro tari komoga mukungu omuntu agento bauti kiero no yogo teboro morogi kamuranja abagusi ntongaini abakungu mare binyora tari komoga musaje omuntu gakangusire risoiga aye manyo yo chire naye tofauti gani lioko wewe na yeye oyimo guitere tofauti kiero naye baswati mara muchandete bakaba mura otari gotakaye chinyeni buo nane no yo anyomere na mumuro naye no morogi bakaba murambara muchandete nyokobiara tori ko muhanda agero ko mutwera menyeri naye no morogi kakya bantu ba minto ndikatura ngaini esa kyumugusi kaka kuoma nande abantu mara abunango kuona iga bono iga
as we speak. Omusacha otana komanyanga bana baye nkogorerwa re sukari. Omusacha otana komanyanga omukungu ngogorerwa re yanga. Omusacha otana komanyanga renting kwa kanwere. Omusacha otana komanyanga ki esuguma nkogorwere go chinyomba. Na eno morogi. Abakungumbara motari gotega kinyomba. Emechi y'abantu kuruma mpaka magoroba nebitina. Na eno morogi. Ya. Abagusi badilika, tochenchie, badilika. Tubadilike. Abantu bari mwasukiri chimbako cy'abantu. Ayeke no kure manoko nagosege suru bago na no morogi. Abantu bari mukugura chingoko ayekera risimeka chingoko cyawe kachitoke chikori chingende cyanyarebe na no morogi. Tofauti kiero, kuna tofauti. Tofauti teyo. Ayanya mioro. Okuna kumukiria bante miore kenyuruko kuna gotiana na no morogi tata. Wosayo kagetenga. Ayoka getenga tori morogi. Abantu maraba pingi. Mbari gotaka gento gekoreke. Nonyene chikanise muraba pingi. Mokorigeria abasta chituransiba botuko na no morogi. Na no morogi. Bangina mbara moko bebe komba bie kanisa. Na no morogi. Igokero monto no morogi kivyake. Tika kuna gotareria toborogi. Yani anyway. Chinga kichekira abagusi gaki. Tutwara masikani asobogima wa mwanyabantu. Egento keria koregete igoro tikibaisa kuiweka na hande na ende paka yesairane. Gaki na abasoroire. Mletandro Jessica Kasungura. Etoreyongo nkia baskari bakwanete. Kuna kisa kilitokea leo usiku mwendo wa saa 8 ambapo katika kijiji cha Sirolokwe ambapo watu 5 waliweza kupoteza maisha yao na vyumba 2 vikachomwa. Tumetoka pale mashinani, tumekuta kweli ni ukweli watu waliaga. Tunasikia ni mob injustice ilifanyika. Kama Jumatatu ambazo zimepita tulikuwa tumekutana pale kwa baraza, tukaenda tukahamasisha wananchi kuhusu sera za serikali, na moja wapo ilikuwa kushikilia vijiji kiusalama. Tuliongea na wazee wa nyumba 10, tukaongea na maofisa wa serikali wa administration na kamati. Tulikuwa pamoja na kamati la usalama katika sub county, na tukakubaliana wananchi wanapo kuwa na tashwishi kuhusu usalama waweze kujitokeza katika maofisi ya serikali, watufikishie ujumbe ndio tuweze na sisi kuchukua hatua kwa vyovyote vile kuhusu usalama. Hilo jambo la mob justice kama serikali tunalikemea. Wananchi hawapaswi kuchukulia sheria kwa mkono. Wanapokuwa na shida za usalama wanapaswa kujitokeza kwa ofisi ya serikali, waende wa report wako na shinda, na serikali itachukua hatua irekebishe pale inaweza. Na labda idadi ya wale watu waliokufa, wale watu waliweza kupoteza maisha usiku wa leo
ni watu 5. Watu 5 ndio waliweza kuuawa, na tunasema pole kwa ile familia. Ndio hatua ni mingi. Unajua usalama unaanza na wewe, halafu tunashirikiana kama jamii, kamati la usalama, nyumba 10, community policy, ndio tuweze kuimarisha usalama wa vijiji vyetu. Pero busca corua se talio gukwa. Mwino no wako. Simenye mbao na ajira kumanya na tebi uta. Agora foi. Ué! Tá boa. Rone naga ni mbabuga ta bantu kurumayo. Ni bantu ata. Ingara kungali kokora bintu bya town. Iko sofa mpalenga mbare bakwita bamura balenga. Like one mai kiraya. Ai fiya ba. Buat aing gitu apa? Iko tinggal jadi apa kumpaya apa? Tahu gua itu apa? Ya kira mesti. Ono mana buaran. Inakuwa algo chukui. Inakuwa algo chukui.
Kona bantu bagwonse kerone komanyiro tonduna. Wana kumana wigo chaka Wigo ngosana. chaka igo. Ono mundu uri ari gutokanga itu. Nicho mbeji gacha tikwati. Ne rutwera ngamba zanga. Chatu. Ali anda na basigari. Na Mundu tayore moyo ga. Omoinaro kureta serikali yandire yagenda nere. Ere moya ri nurio mone no kali Nairobi uyu kasi ni yao yu. Oyero koranga tabu ati manyinga aya. Ere mnaka Nairobi korora moya ri. Eri bono na konye kasi yabe iro korora. Ikasi ya chagite mapema mono. Na mundu tayo gukuro abantu ne dance bali. Abantu ne dance bali. Na mebere ite boja. Na mebere ite boja kana mundu tayo mambera tayo. Ayabo muna bayini baye. Ora na ko bayini nande mbaba sako cha mono ga go se mari yako ye jara kane. Ayako be kuliko. Ya kini kia ongera loka na ga okwa kwane nesi muna okwana bayo kwane nesi muna okwana iko tata no ene se tigiri moyo Sakaria ne romo jiko konye sa juri se nenda kini ne ana ko moyo bali bande no nyo jiko konya konya baigire okwa Naro kuruku musungu. Wono ere nando ko ratare ngo ka robinde bio kore kana iko aruechera moisonde butuko. Kima gosenga kia manyinga muanga kara tama iko tare ngo mune kesle biye go chaka. Yo moya ga ka lakini ta go cha bono. Oma ata Sakaria na musungu. na kiege. Niyo maji ya sambu kionse. So tinga no murai.